division clear to te chibai uleng silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thla ang Serchhip-a Excise and Narcotics Department chuan nimin khan Serchhip khawpui chhung hmun hnih Heroin manin hemi kaihhnawih hian mi pahnih manin thubuai siam sak an ni Excise and Narcotics Department ho tu te hne na tanga thukan don danin nimin chonhulam khan Serchhip IOC venga BSNL office bula lal shwai zela changte new Serchhip bazar veng hne na tangin Heroin number 4 hi an mana hemi han chui zuina hian a chen nei na thuru Heroin number 4 chu man bel le ani a hne na tanga Heroin an man hi gram saria ritni in bo sang sang somhni pahnih ada ani a heng Heroin an man te hi twal chhunga shalna ang chuan cheng sing kwa sang ko man hu vel ni a chhut ani a lal shwai zela hi thubuai siam sak ngalani Serchhip-a Excise and Narcotics Department hian nimin ve khan Serchhip chan mari venga Heroin milligram zanga somsari chu an man boka hemi kaihhnawih hian tlang moya kholai lung high school veng nia in soipo man ngal ni in thubuai siam sak ani a hne na tanga Heroin an man hi cheng sang hnih zani somnga hu ni a chhut ani bok nimina Heroin number 4 an man le anei tu te hi voin khan court a shwai ngalam ni COVID-19 Sri Lanka avanga COVID-19 no tolerance drive man chhunzawm ani le hnuah Serchhip District Magistrate chuan mipuite khuahkhirhna dan thar ati tichhuak le ta hemi chungchang atun kar tho tan ni a thupe ka ti chhuah Serchhip District Magistrate Kumar Abhishek chuan COVID-19 Sri Lanka avanga Mizoram Sarkar in Mizoram State chhunga no tolerance drive man mek chu thule omma kalpui turin thupe ka ti chhuak ti tar langin hemi bo zuina atan hian COVID-19 Sri Lanka avanga Serchhip town mipuite nunna hrisel na le sahim na ngai to in section 144 of CRPC 1973 in thunei na apek angin Serchhip town area chhunga vantlang hmuna le na na hmuna mishing panga ai tampun khom khaptlat ani thule zandar riat le jing lamdar li le chan ve in kara pon chwa khaptlat ani ti atar langa he thupe khian magistrate le police hospital and medical emergency duty te PHE PWD PNE le Excise and Narcotics Department thok duty nei te media lama thok te village level task force on COVID-19 duty te COVID-19 executive duty tura ruat sarkar na thok te le district magistrate in abi ka phalna apek te ahwam lawang ti atar langbok he thupek hian district magistrate Serchhip order masa chu athla kanga thule omma chu chhuah ani atanga thlani chhunga huamang kalta sang hnih somhnih chhung khan Mizoram Excise and Narcotics Department chuan Mizoram-ah Methamphetamine kg somli panga point panga pali pasari zet manin hei hi khat chhunga an man tamber kum ani Mizoram Excise and Narcotics Department chinchian na atanga halandanin Mizoram-ah kumsang hnih pakhata met hi man tranin mum zaruk somsari man ani a kumsang hnih pahnia mum zakwa somsari pakhat man le ni in hemi hnu hian man awm zui talo renga kumsang hnih som pakhata man le ni in mum zani somriat pasari man ani a kumsang hnih som pathuma mum zaruk som pathum manin kumsang hnih som palia chuan mum sing ruksang thum zet man ani zuya kumsang hnih som panga a mum singa sangli zali manin kumsang hnih som paruka mum sang khat zanga le kumsang hnih som pasaria mum sing khat sang thum zali man ani a kumsang hnih som pariata man omlovin kumsang hnih som pakwa a kg som panga point pariat pathum pakwa zet man ani le a kalta sang hnih som hnih khan kg somli panga point panga pali pasari man ni in hei hi Mizoram khat chhunga met an man tamber kum ani ta ani heti lai hian ni kum ain kum masalama rui hlo an man ero atam deuh vek thunga heroin ganja nitrazepam alprazolam tramadol khodam doi tetsu ni kum ain kum masa chung khan man atam zoka heba ka hian zu le kaihhnawih po kum masa kum sang hnih som pakwa man tam zokin twal chung siam zu hi kum sang hnih som pakwa khan liters sang kwa zanga singkwa sanga zaruk somruk panga an man lain nikum sang hnih som hnia liters singli sang thum zani som thum pahnih an mana zubil lai po sang hnih som pakwa train za som thum pasari point pasari pathum an man lain nikuma train som sari panga point bial pathum an mana sap zu IMFL po sang hnih som pakwa puitling
Sing khat sang li zahni pariat an man lain ni kuma sang ruk zaruk somni pakhat an mana achan ve po kum sang hnih som pakwa a sing khat sang li jasari somruk pakwa manin ni kuma zathum somni pathum an man bokani heti lai hian khe puam ti asiat pseudo ephedrine chu ni kum chhung khan Mizoram-ah man awm lo ni thudon ani a met siam na ta na man ni a soi pseudo ephedrine hi kum sang hnih som pakhat vela khan Mizoram-ah lar hle a kum sang hnih som pakhat atanga kum sang hnih som pakwa thleng khan kum tin man ni in kum sang hnih som pakwa ke ji som kwa point paruk pakwa zet man ni ma se ni kuma man a om lo thung ani che kon chu N Vanlaiphai le arta kon chu N Vanlaiphai kong lai zau na tho mek chu vein khan Central YMA shwai to tele Tuichangral S Group YMA shwai to ten na hmuna kalin na tho kal me kan en ho Tuichangral tlang dunga kong lai na tho mek en tu Central YMA team te hi Central YMA Finance Secretary Fabian Lalfak Oman Hovin Tuichangral S Group YMA shwai to ten che ko na an lo dong songa kong lai zau na tho mek na tho chalo lai le ani tur ang ni phalote na tho kal mek le ma chhop te enin siam that ngai lai te po kong lai na thok tu contractor te nen amuna hian soi ho nga lani kem som ni pakhata thui che kon chu N Vanlaiphai kong lai na hi LZ construction ten thokin ni kum December sang som ni ruk khan kong lai na hi zo fel to tura ruwa man ni ma se N Vanlaiphai khua in kum sang ni som pakwa October thla a YMA General Conference an dona wang khan thlanga chhung vel chu kong lai na hi chol san lai lok ni in arang thei ang ber zo turin tun lai hian ngor taka na tho chho le me ka ni a heti lai hian kem som paruka thui a cha kon chu N Vanlaiphai kong lai na thok tu te hi MS Bavia Construction te ni in kumin ju ni som ni palia zo fel man tura ruwa man ani State Level Subcommittee on Fire Prevention chu Vein Khan and Chairman Forest Minister TJL Nkluang Hovin an thu khoma kumin hian march ni som pangama a lo ha levek turin ruwa man na han siam ani PCCF Conference Hall State Level Subcommittee on Fire Prevention thut khoma hian kumin hian Fire Prevention Week chu February ni ria ta changa ni som pathum sang ni som ni pakhat chhunga man turin an rela march ni som panga ai tlai lova lo halvek turati ni in lengpui airport chevel khua ten chonhodar thum nulama chau lo wan hal tura hriat tir ni se ti rel ani bok he thut khoma hian ni kuma district tin ten ramkang ven konga theiang tokin ma an la ti tar langin meikong thar kemza som thuma thui sialani a ma kuma meikong sialsa kemza som thum vel ti fai sial that ani bokani fire watcher mi za somnga te thali chhung roi anni bok COVID-19 shileng wangin fire season top lama duangin ma alak thei talova monitoring team te point district tin akang mei ven konga malak na an endik thei talo bok ti tarlan ani kumsang ni somhnia shipui leng wangin lo nei tum lem lo tlai hnuah lo wat chop le chulrit an tam hle ti po he huna hian tarlan ni in lo hal hun bituk po zom hlei thei ani lo ti tarlan ani a hei wang hian kang mei chuak zat po atam pha ni in alang Forest Survey of India FSI in satellite kaltlanga Mizoram chunga fire points ahmu po kum masalam ain atam pha hle a awain Mizoram ni kuma fire points mu zat FSI website tarlan danin sang sari zathum somriat pakhat lai ani a lo hal hnuah cha che khat lek halte bolhlo halte le kang mei chuak shim hi fire point shanze langin satellite hian chin chia ram kang then khat chu aki koile zawdan zirin satellite hian fire point paruk la ya te po amu thin bok kang mei chuak satellite din amu zong hi amuna endik vexen ani lova amuna endik chin za somsari vel report atangin Mizoram kang mei chuak zat hi lo hwan hal tiamin awain hmun sang khat zathuma hectare sang thum zaruk som palia zawani a chumi jinga hmun hectare zahni soma zahni somriat pakwa zaw chu ramkang forest fire ani a hmun sang khat som kwa ami hectare sang thum zathum somni panga zaw chu lo halte cha halte bolhlo halte le kang me chuak shim te anni Rural Development Minister Pulruat ki machuan lockdown hun lai tanga voin thlenga Mizoram chuan cham an omlo na chan poimo tak pakhat chu ardim halak na ani ati
Rural Development Department in Voina and Department Conference Hall la in hlan thar na hun an hman pui na he thu hi soin RD Minister Pulruat ki chuan shipui leng hian har sa tam tak thlen ma se Mizoram mipuite zinga zonun moi par chuakin then om te le veng te in lai nat ton na nen khotla nga chuan cham om hlavin in du sakna han lan tira VLGF le LLGF ten ma ni khotwa la man la a sarkar koshan le tlom ngai pol sang te tho ho na le mipuite thu oin awangin India Ram State zinga COVID-19 ve active case nei tlem ber te zinga mi kan ni thu a soibok RD Minister chuan Rural Development Department chu thingtlang mi te ti maso na tura thok tu e zon na konga khai chhuaka kong di ko mu tu an ni ti in thok tu te chu an mo phurna len zia shia a thlenchin atanga mason turin afuya thingtlang mi te ta na malak na poimo ni zain hlo na thluang takin an kalpui thei ti soin PMKS YMA state dangte don velo cheng vai bel chasom parok chuang zet an mu thu te Ministry of Home Affairs atangin BADP a additional funding an mu thu le DRDA thok tu mi somkwa pahnih absorption chungchanga chakta ka malak me ka ni thu te asoya kong sang hlo thlim nan mu chho mek chu thok tu te thorim na le tho ho na wanga ni thu Aizol South 1 BL to MLA Silal Soivong chuan Mizoram Youth Commission MYC in Indian Civil Service IAS coaching kaltura atlan chua bial chunga mi pahnih ten hena Vangkhua laptop computer atlan Aizol South BL to MLA Silal Soivong hian Mizoram Youth Commission MYC huai hota an bial Aizol South 1 huam chhung atanga IAS coaching kaltura thlan chwa mal som ki ma sanof lalian ngura college veng le Andrew Season nun moi sanof simal som ki ma late Bethlehem veng te chu a chuang le ti soin direct IAS somli pali mizo kan nei to a atam jok chu pension to te an ni ti asoya IAS kan nei hun ber chu kum sang ni som pahnih kha ani le dai to ti soin hetiang kan ni chhozel ani chuan kan mabak hi athim chhoviau don ani heti a heng te awang hian zirlai te kan than hara kan ram le namtan ti a UPSC kaltlanga IAS IPS talni kan tum chho angai ti soin zirlai te an than har angai hle ti asoibok Mizoram Youth Commission MYC in IAS coaching kaltur exam buat sayin mi zani som thumin he exam hi machonin interview turin mi somli ko anni a chuta tang chuan mi somhni chu IAS coaching kaltur hian thlan chhuah anni a heng thlan chhuah te hian ALS IAS Academy emo Chanakya IAS Academy a emo han du zok na coaching hi an kaldon ani COVID-19 Sweden na vaccine pek dan tur ngai tua tu State Task Force for COVID-19 vaccination chu nimin khan atrum hni na atan chu khomin malak nakal mek le malak zel dan tur an clear ho SAD Conference Hall la he thut khom nei hi Health Secretary Hlal eng moi chuan kai shuain January ni som paruk sang ni som ni pakhata India Prime Minister Narendra Modi an atlang zar ve le a COVID-19 shidan na vaccine Mizoram kalpui dan tur sarkar leipui na ruwa man chu thataka kalpui turin engkim in puat cha felto ani thu tarlan ani a vaccine tlang zar ni hian India ram puma vaccine pek chuana hmun vaccination site sanga shidan na hi pek chua turani Mizoram-ah chuan hemi pek chhuahna tur hmun pali Aizol Civil Hospital Lunglei Civil Hospital Kolikon Sub District Hospital le Upper Page CITI ya te kalpui ani anga sarkar leipui ruwa mandana chuan vaccination site atan hian healthcare facilities man tur ani a school le hmun dang man phal ani lo state tina hian vaccination special site nei tur ani a state liana pahnih nei turin state te na wa pakhat nei turani a heng special vaccination site a hian video conferencing system da turani a sarkar leipui nen in chhunzawmin achul huna pianga hin biak po thei turani ang sarkar leipui ruwa manangin Mizoram-ah chuan healthcare workers hovin andong masadona adong turin mi singkhat sangli zali somhni pakhat state healthcare workers singkhat sangli za pasari le central healthcare workers zathum som pali chin chhia to anni a anzinga hian doctor le nurse ba ka damdoina thoktu sang tele ambulance driver te hamtela sarkar laipuin operational guidelines adwan sa khautaka ken ko turani vaccination site ate hian room pathum waiting room vaccination room le observation room om turani a thutna fel file tuithiang hlim in tura om tel turani
vaccine tlang za ni hian vaccination site tina mi za shidan na hi pek tur an ni a January sang hi som hnih pakhat chhungin ni ko chhungin ni tin mi zariat somriat zel Mizoram-ah shidan na hi pek tur ani ang Mizoram-ah vaccine pek chhuah tur hi Serum Institute of India siam Covishield tani a tho khat na atan vaccine sing khat sang riat zanga don ni in heng zinga za som sang khat zariat som nga hi thlavenga da that turani vaccine hi dose ni apek tur ni in vaccine dose khatna don atanga ni som hnih pariat hnuah dose hnih na hi pek le turan ni a vaccine ron thleng masa hi dose hnih turani awangin a tho khatna hian healthcare workers sang riat zathum som hnih panga in andong theidona sarkar leipuin database kaltlanga an bithlia hovin ata tolin andong donani Mizoram Police Additional DGP LH Shanlian chuan ni kuma hripuai leng avanga kumtuan deuh thaw in khar khep chhung khan Mizoram-ah hmeichhia te laka hleilen na le no pangkhoi chiat na Pokso Act bo chiat na te kumphasa ain apung ti asoi All India Radio AIR Aizawl station staff ten hlan thar na hun nimina hman puina he thu hi soin Mizoram Police Additional DGP chuan Mizoram chhunga cheng te tha a hanin ngai lain hun danga swal na pung ang bokin adin hmun alo thabik lo hle ti an zir chian na alang ti asoya curfew le kholai chhuak khap ani awangi ro chuan ruk le poi khoi na langsar zual te atla hniam thung ti asoi khovela cheto hle a poi khoi na po atim bik hau lova hei wang hian kum thara chuan Thimathil ti payin pathian hne na tong trai chung zelin hun thar man ni theise adu ti asoyani nimina AIR in hlan thar na huna hian AIR station director Dr. Lalropui po in thu asoyani nimina Mizoram sample and fiatangin COVID-19 shikai mi pali mu belle an ni a Mizoram shikai mu chwa zong chu sangli zathum pathum an tling ta Nimin Khan at MC Laboratory samples at Somli Pali and Fiani in Hang Chang Hian Shikai Motso and Omlova District Shanga Tuna Laboratory samples are in Fiani in Shikai Mi Patum Mu Ania Lunglei Kolasi Black Kozol District Shikai Motani in and Vai Hian Tun Naya State Pon Jangaron Road Vikani Nimina Repeat Antigen Test RGT Manga samples Aruksom Tum Pali and Fiatang in Shikai Mi Pakat Mu Aniboka He Shikai Hi Lunglei District Chhung Vangkhua Komini in Achet Swan avanga tlabung damdoin panpui ni hnuah lunglei damdoin panpui le ani a aizola river nin heta hian hria kai ti hmu chho ani ta ani heti hian voin thleng khan Mizoram sample nuai khat singriat sangkwa za somsare pariat en fi atangin shikai sangli zathum pathum hmu chho ani to a hengzinga sangli zani te chu en goldam ni to in shikai hmu chho atanga za somkwa pasari point parukbial te chu en goldam ani to a tuna hian shikai en gol lai mi somkwa pali omen shikai zinga nun na chan mi pakwa an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani